balon biru dong. Ini ada T-Rex, ondel Bu Dokter. Mobil Pertamina warna merah dan ada Halo teman-teman, ketemu lagi nih. Wah, ada bus Tayo nih teman-teman. Wah, banyak banget nih berbaris. Wah, ada balon warna-warni juga nih teman-teman. Sama ondel-ondel nih teman-teman di sini. Wah, mantul-mantul. Yuk kita ambil yuk. Bus Tayonya nih, ada bus Tayo warna kuning teman-teman. Hei Tayo, dia bus kecil ramah. Wah, ini juga ada nih bus Tayo warna merah teman-teman. Wow, mantul-mantul. Ini ada lagi nih bus Tayo warna hijau teman-teman. Wow, terus satu lagi nih bus Tayo warna biru. Wow, keren. Wah, ada balon warna-warni nih teman-teman. Wow, pasti ada hadiahnya nih teman-teman. Yuk kita pecahin yuk. Pertama warna apa dulu nih teman-teman? White color, where are you? Here I am, how do you do? Meletus balon putih, dor. Wah, ada hadiahnya kan teman-teman? Wah, ini hadiahnya apa nih? Wow, kita dapat coki-coki nih teman-teman. Wow, kita dapat coklat coki-coki. Yuk kita simpan di keranjang kita teman-teman. Selanjutnya warna apa lagi nih teman-teman? Red color, where are you? Here I am, how do you do? Meletus balon merah, dor. Wow, ada hadiahnya nih teman-teman. Kita dapat Yakult nih teman-teman. Wow, asik-asik. Yuk kita pecahin lagi yuk. Purple color, where are you? Here I am, how do you do? Meletus balon ungu, dor. Wow, dapat lagi kan nih teman-teman hadiahnya. Wow, kita dapat Coco Pie marshmallow coklat nih teman-teman. Wow, asik-asik. Kita simpan di keranjang yuk. Selanjutnya warna apa lagi nih teman-teman? Green color, where are you? Here I am, how do you do? Meletus balon hijau. Wow, ada hadiahnya tuh teman-teman. Mana tuh? Wow, ternyata hadiahnya bola warna-warni teman-teman. Wow, ini ada bola warna merah teman-teman. Wow, terus ada bola warna hijau. Ini bola warna biru teman-teman. Wow, terus kita dapat lagi nih bola warna kuning teman-teman. Terus satu lagi nih bola warna pink teman-teman. Asik-asik. Satu lagi nih teman-teman, blue color, where are you? Here I am, how do you do? Meletus balon biru, dor. Wow, ada lagi kan hadiahnya nih teman-teman. Kita dapat permen kaki teman-teman, sama permen Yupi nih teman-teman. Wow, permen Yupinya ada 2 nih teman-teman. Asik-asik, kita simpan di keranjang yuk. Wow, mantul-mantul. Kita dapat permen Yupi sama permen kaki teman-teman. Wow, di sini ada ondel-ondel juga nih teman-teman. Ini ada ondel-ondel Bapak Polisi teman-teman. Wow, sama pasangannya nih, ondel-ondel Bu Polisi nih teman-teman. Wow, di sebelah sini ada ondel-ondel lagi nih. Ini ondel-ondel Bapak Dokter sama pasangannya, ondel-ondel Bu Dokter nih teman-teman. Asik-asik. Yuk teman-teman, kita lanjut cari mainan lagi yuk. Wah, ada lagi nih teman-teman. Wow, ada mobil warna orange sih teman-teman. Wow, mobilnya keren banget nih teman-teman. Wow, yuk kita simpan mobilnya ke dalam keranjang kita teman-teman. Kita cari lagi mainannya. Masih ada nggak nih di sini nih teman-teman? Wah, ada lagi nih teman-teman. Wow, ada capit buaya nih teman-teman, warna hijau. Cara mainnya giginya ditekan teman-teman. Awas jangan sampai kena gigit ya teman-teman. Wow, keren banget nih teman-teman. Aduh, aku kena gigit nih teman-teman. Wow, capit buayanya bisa gigit nih. Kita simpan capit buayanya di keranjang kita yuk teman-teman. Kita cari lagi mainannya. Wah, ada lagi nih teman-teman. Wow, ada pesawat nih teman-teman. Pesawat AirAsia teman-teman, warna merah. Wow, keren banget nih teman-teman. Yuk kita simpan pesawat AirAsia-nya ke dalam keranjang kita teman-teman. Wow, kita cari lagi. Apakah masih ada teman-teman di sini teman-teman? Wah, ada lagi nih teman-teman. Wow, ini ada T-Rex itu namanya. Wow, ada T-Rex badannya besar
tangannya kecil. Wow, ada T-Rex warna merah nih teman-teman. Yuk kita simpan di keranjang yuk. Kita cari lagi mainannya. Wah, ada lagi nih teman-teman. Wow, ada capit singa nih di sini teman-teman. Wow, yuk kita mainin lagi teman-teman. Cara mainnya giginya ditekan ya teman-teman. Awas jangan sampai kena gigi teman-teman. Wow, giginya. Aduh, aku kena gigit nih teman-teman. Waduh, waduh. Yuk kita simpan capit singanya ke dalam keranjang kita teman-teman. Wow, keren-keren. Kita cari lagi yuk. Masih ada apa enggak ya? Wah, apa itu teman-teman? Wow, ada sesuatu di balik tanaman ini teman-teman. Wow, ternyata ondel-ondel nih teman-teman. Ondel-ondel pakai baju orange nih. Ini ada empuk ondel-ondel teman-teman. Yuk kita ambil yuk. Kita taruh di keranjang kita teman-teman. Cari lagi mainan ya. Wah, ada lagi nih teman-teman. Wow, ada ondel-ondel lagi nih teman-teman. Ondel-ondel pakai baju warna ungu nih. Abang ondel-ondel nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Yuk kita ambil yuk. Kita simpan di keranjang kita teman-teman. Kita cari lagi mainannya. Masih ada nggak nih? Wah, ada lagi tuh teman-teman. Wow, ada sesuatu tuh teman-teman di balik tanaman ini. Wow, ternyata ada mobil Pertamina. Wow, mantul-mantul. Mobil Pertamina warna merah dan ada putihnya nih teman-teman. Kita simpan di keranjang. Kita cari lagi, berangkat. Wah, ada lagi tuh teman-teman. Wow, ada motor balap nih teman-teman. Ngeng ngeng ngeng. Motor balap warna merah nih teman-teman. Wow, keren. Kita simpan di keranjang yuk teman-teman. Wow, mantul-mantul. Halo teman-teman. Tadi kita udah dapat mobil Pertamina nih teman-teman. Terus kita dapat motor balap. Wow, keren. Terus kita dapat capit buaya nih teman-teman warna hijau. Wow, keren. Terus kita dapat capit singa. Wow, mantul-mantul. Terus kita dapat pesawat AirAsia warna merah. Terus kita dapat mobil warna orange. Wow, mantul. Terus kita dapat bus Tayo warna biru. Hey Tayo, hey Tayo. Terus kita dapat lagi nih bus Tayo lagi nih warna hijau. Wow, mantul. Terus kita dapat lagi nih bus Tayo warna kuning. Silani. Wow, terus kita dapat lagi nih bus Tayo warna merah. Sigani. Wow, mantul-mantul. Kita dapat bola warna pink teman-teman. Kita dapat lagi nih bola lagi, bola kecil warna kuning. Asik-asik. Ada bola warna merah juga. Terus kita dapat bola warna biru teman-teman. Wow. Terus kita dapat permen kaki. Asik-asik. Kita dapat T-Rex, T-Rex, T-Rex. Wow. Terus kita dapat bola warna hijau. Asik-asik. Kita dapat Coco Pie marshmallow. Wow, terus ada coki-coki. Asik-asik. Terus kita dapat permen Yupi. Yuhu. Terus ada ondel-ondel nih, ondel-ondel ibu polisi. Wow. Terus ada ondel-ondel bapak polisi teman-teman. Wow. Terus ada ondel-ondel bapak dokter. Terus ada ondel-ondel Bu Dokter. Wow, asik-asik. Terus ada ondel-ondel pakai baju warna ungu. Asik. Terus ada ondel-ondel pakai baju warna orange. Asik. Wah, teman-teman, sekian dulu ya video hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah, terima kasih.